ba obli undam bungka batni batkham tame ba bang li phai shibik bat in phai da ka jingsuk jingsan chala ka jam kayin ka sen bat ka jingkut ku ka jung bli kan dor ka batni iwi baiwe tiling ba kane ku bli na padian sa bahaya pi baro bat hakan ya por in sasdam noi kani ka jingla nyan ko jingi da ka jingrawai ka bang sasdam da ka serenity kwaya smabani ni jeng serenity kwaya kanalam jingrawai Nakakot lang kedot minusin penambor jengrai kebak kena. Nakalinti beneng penambor lai spa lai kena. Lai kena. Apsya choir kena. Sepenting ya pi bagi kungkuni kepor kebasit kungne ya pidan kam ki bandi ngilabuh bandi kelang dari syntax hang le apa settlements ibu Savio Hall Semadan Lewis kumju hang te madan jangi berkelang sobha tapi dan kam sobha balai kini kejaka bar kumbala pentit mana ki volunteer berkat sobha pentit bagi jaka balik dan kita emergency case sobha menyelam ki beri support Savio Hall Bianchi Hall Bacete support social service center keladon ke doktor bagi ambulans ke bala ap dan kita jing dan kam
Hakakartayuk pa badukun badumen simbakun. Kajingay chung try chung Jesus Christ. Kajingay chung blayuk pa. Lambaga jisulak chung men simbakun. Kindan ringkat bat pi barong. Para bangay para hakakartayung chung Archbishop Ipadiang Subhay pi baro siya kanika mas bakul nadu kilangdo kiriniam kinong tray balang pi baro kipa gichong blay kibilawan bansi magtaha kanika mas bakul kanika dagasgi bakarpang nakabanta ka chalan niyam ba chungi hakabagi alum lang sisin sisnam kung kipa chong blay chong kanika chalan niyam chungi ban mani yo blay baniro pundan buram yo hakiyu karis bakul hakani ka masukud gidway bo blay nang tukukodo ya kachalan yam chungi ya Archbishop ya kilangdo kirin yam baro barapi baro ki pa ki chong blay gidway ro kani ka masukud bo blay tukukodo ya kachalan chungi ya kinang sensyari kinang mikman bar ya baro ki nang sensyang jo kani kachalan chungi Poblay tayo kanda unang kurkukodo yaki bad yaki chutmu chang no chuki baro. Dagan yaki chutmu to gina pai shublay. Bantalay yaki yaki masukod. Ngayon pandam nila dia kamat chungu. Bang kubor bang ilang kinangpam. Babagidan kami yaki chisnay chungu. Kinabang ilang kibalakre. Bang niyam yaki chinaya bakod. Nga pala hau blay berembo barapi kon men ko para namar bagalo kop shiwone dagaching perkham dagaching dagakam babaching le plan dagaching le alat chunga dagaching le alat chunga dagaching le alat bafrawo chunga namar kata karpa bu kamaria bakku kebaisa atai suti ityang bakkiru ku barapi kon men ko para banduay nakabanta chunga hau chai blay chungi ublay berembo barang mislayagi malama bikipab chungi unilamingi siya kaching imbam chukun
Goblay, mewan ki mau ki ba imbat ki ba jit kinsay, me pen kray ka chaka shong ne shi chunam, naga benta ka buram bakrao chome, tonang pen skem makabalang chome, yang mensim ka chiyay ba melangay, kenang ba ki payro ngay chome, daga chiyay ray chungki, kinla bantay ka Jerusalem benay, daw try chungi Jesu Kristu kun chome, Ubay marabasin syarang kadami, hakajilang kaway chong mansim bakuy, ublay chunam la chunam. Nakakitab Ezekiel Nahulpa. Ngayon iya ko umong kapagersay naka-temple bakat siya ba katuot kahajingin. Hagito gismay wangel laylambiang yang sa kajingkang jang ka-temple. Barakmi ka umong kalagersay na kumong katingkang jang ka-temple sa palmingi. Namar ka-temple kapay sa mingi bat ka umong kalatuot arsot na krum basa kamon jang katingkang ka temple sa pangsati na kaduan tinara yang sabar lingba ka kerdak basatay bad ulaylam yang saudang ha kabenta ka sabar sidaw ka kerdak ka bakam sabar ka pay sa mingi bad ka umi ka latut ha kalyang ka sa kamon tiulaan hanga kani kawat katut sa kathan mingi bad nangta arsut sa kaaraba bad haba katut sa kabalahan jang kaduriyaw kata kan kelakho bad kat sa bakawa katut manlaw jentay baim ibabay haka ulim bad kendang sibon ba tidak ha naba kani ka katut sata baki kaduriyaw kin kelakho kum tabaro kin kat sabakawa katut bad hakirot wa habara ariyang jang kawa ki jaddiang gon rukam kinni dan pembiang jembam kisla jang ki kinom telur lenne kin pep ban say kiso hendrai kin say kiso tumay manlaw benay nomor ba lai yaki bakawa karatut na kajaka kentang kiso jang ki kinlang jembam bat kisla jang ki kinlang baway kaktin jang try Yiswamu Yahweh, naikot ng kabot, mention ka nomor jingwa, kabakat sa, nakalimti beneng ka nomor nyos pa arkanda, nyo arkanda.
reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. You are the temple of God. You are God's building. By the grace God gave me, I succeeded as an architect and laid the foundations on which someone else is doing the building. Everyone doing the building must work carefully. For the foundation, nobody can lay any other than the one which has already been laid, that is Jesus Christ. Did you not realize that you are God's temple and that the Spirit of God was living among you? If anybody should destroy the temple of God, God will destroy him, because the temple of God is sacred, and you are that temple. This is the word of God. Thanks be to God.
Bapa kepanjangan dan beban hangnya juga. Utrai undan ringka bapi Kacing pulih naka gospel bukhun Katumu ya anis Kapascha jongki ju kerajaan baru Jisu ulalek sya Jerusalem haka tempel ulalap ikibriu kibayadi masih bat belang bat baru bat ikibayapen isa tingkah bat kiasyana halakimik kimik ulashna syabuk yakitelai balabe yaki baro naka tempel bat belang bat masih Balapan kelak kontong yaki mi jongki Balaan hakitu kibadi paro Ra'bat bat yaki nangne Pindai dan pelong yaka ying ukpa jonga Kajaka yaw Kisingwan jong kilakan mau yaka balathot Kajingi syiraham yaka ying jongme Kanbandu yanga Tiki ju kilayaan hau Kai kadap medan menteri hangi Ba medan bar bande yakane Ujisu ulah cubab niki hapun para yakani ke temple para po alaisi dan peniang biang yaka nanta kiju kilaang kala simpor saupo hendru senam dan pe yakani ke temple bat nipat dan peniang yaka hapo alaisi hanway ulah keren syafang ke temple jangkamat junu kunta habala penipat yung naki bayat Kisingwan ju kilakan mau baula japang yakani te kilangait yakacin tho babi kaktin kadau Jisu ulakran Kau gospel jang utrai Kau